Assalamu alaikum dostlar. Biz qayerdan эле Soquluq mal bazarındabız. Hafta günü jekşembe. 2021-yıl 12 dekabr boldu. Birinci video jem çöpler tartып көргөзөм. O jigörü 22'den eken. Ekinci koy, toq, mozo, uy, polni tartып көргөзөбүз достор. Sizler kanaldan alыстыга video жасалайкпыз, суроолорду комментарийда калтырасыздар. Так, мына жүгөрү. Канчага майга бул? 18 сом. Майга тартылбаган жүгөрү 18ден. Чөп канча деп аттык ана? 290. 290 камыш аралаш. Сиздики? Жок. Var ne bu? Arpa kança? 25. 25. Если много будет, ступка будет? Если много будем взять. Ага, жүгөрү канча? Ya. Kança жүгөр? Бул 23 экен. Арпачы? 25 arpa. Tamam o жүгөрүчү чоңол болгон. 19. Булар 19 дейт. Арка жакта 18. Жерде 19. Байга assalamu alaikum. 18. 18. Öyle? Burada yok kanıyor. Yusuf. 18. Bakayım yoksa mı? 25. Улпак mı bu var? Улпак mı? Kancıdan улпак? 19.50. 19.50. Так, жерде аралаш жүгөр. Assalamu alaikum. Kancıdan? 24 ha? Tonnalап алса сөзүңөр мü? Ушундай эле болот ha? Tonnalап дагы ушундай эле болот дейт. 26. Bular tartılgan emas. 25. O 25. Assalamu alaikum. 24'lükü de var. Assalamu alaikum. Bunlar çek. 23, 24'lükü daha var ha. Так, birimi şu 49 600 çoktur. Telefon numara veres mi? 777 Kanca? 21 93. 93 07. 07. Cem'nin bardıq türü var ekan. Arpa, жүгөрү, maka degende. Makanı kasda var. Mına bazar emin başlap atat. Biz çöp karabız hem çöp. Arpa kançadan mı var? Arpa 26 son. 26 som. Arpa. Assalamu alaikum. Anayın görüyoruz. Жүгөрү kançadan mı ekan? 18. Ha bulça? Bu 17 ha? Bile oldu 17. Тоже 17, тоже 17. Это Будан, это Болсон. Ha, buldağı 17 ekan. Болсон, турецкий. Bolsun Turetski sort. Bul da Это Будан. Budan degen sort ekan. 17. 17 somda o. Bayga kança ulpakta? Ты уже фотографировал. Еще раз. Otur 80. Sakası. Assalamu alaikum aga. Amas. Yaxşı mı? Kançadan bolot bugün. Жүгөрлөр. Айтырайım. Hey. Так, arpa. 24 susamır. Buğday. Buğday 26. Buğday 26, arpa 24. Susamır. Жүгөрү 23. Buğday aralaş 26. Aralaş 26 som. Arpa buğday жүгөрү. Arpa, buğday, жүгөрү. Assortiment ekan ha. Жақсы. Örde sulu da turat. Sulu kança ekan? 40 som. 40 som ha. Savis kança aka? Hey, korma.
Qancha kilogram chiqadi примерно? Где-то 50 и 45 вот так. Onda ya? Нет, другой, нет. Другой? Да. 50'ge çeyin çıkıp atken bir müşol. Mına Saviz'in 400 so'm deydi. 400 so'm deydi. Bu alındı mı aka? Ya. Alındı? Yok. Emi keldi bazarga? Bazarga emi keldi. Жүгөр qancha ekan? 17 so'm. 17. Assalomu alaykum. Qanchadan bo'ladi жүгөрі? 1,5 tonna 21'den. Arzanroq ekan. Nomer berіңіз. Өткенде берген таза шықса. Жоқ, ушунда бир жары башка жок. Башка жок, а? Башка жок ушунда. Мақұл. 21'den берген. Çalıp tac atıştı deydi qa. Qancha ekan aka? Bu 23 a. Bu urug'tuqqa jaraydi qo'y deymi? Yaxshi. Jaraydi. Qancha ekan qonajin? Qancha deydi? 55. Mana çöp ko'ramiz ham. Churqab keladi. Nereye kelib tormozni bosdi. Mana dostlar, çöp jağa keldik. Bede qancha, saman qanday, çöptөр qanchadan ekan qarab ko'raylikchi qanday ekan. So'raylikchi. Ne deb javob beradi bizga bugun? Tartib bele qo'ychi dey qanday. Assalomu alaykum. Sizniki emasmi? Bu qanchadan bo'ladi çöp? 400. Ya tabiiy çöp. 400. Qimmat qo'chota. Çöp 400. O bedeni so'raychi. Assalomu alaykum. Qanchadan bo'ladi bede? Bede 430. Mana bu 430. Bede jap-jashil bede turadi da. Vay assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshisizmi? Bede qanchadan so'radasiz var? 450. Bede press 450. Yaxshi. Tak, bular qanchadan ekan? Vay. Assalomu alaykum. Qanchadan bo'ladi? 450 so'm. Tak. Saman kimniga ekan? Oh. İyisi var mı gene bunda? İyisi yok. Qancha ekan? Sizniki emasmi? Yeni saman dedi. Bu arpa o'xshaydi qo'y. Arpa yavaş saman. Buğdaymi? Buğdaydaki saman. Buğdaydiki? Siz niye line up geldiniz? Yok bir para geldim. O çöp qancha ekan yani? Narxini 400 deydi. He, buna qancha ekan bilmayman. Tak, bu yerda daha bede turadi. Naqdan so'raqchim o saman. Assalomu alaykum. Qancha ekan? Saman. 360 по-моему. Saman. Bilbeyiz. O çöp kimdeki ekan bu? 380. Bede turadi. Bede 450 so'm. Muzikani qo'yib qo'yib turgan. Samanlar yemi keldi. Vay saman qancha ekan? Saman neydi yok. Saman 250. Vay. Saman qanchada oladi ya? 250 deydi. Arpa samanda bu. He. 250 deydi. O çöpler kimdeki bu? Bede. 430. 430.
Так. O saman kimdiki ekan hem? O kimdiki bak aslar kebas mı? Saman. Neyisi yok. O çöp kança kan? 400'den mi lan? Aralashkana? 400. Tak, nerede? Bede ekan bu işte. Saman aslında bede. Bunun işi yok. Bayga kança kan? Çöp. 350 so'm. Ne arzonroq. 350. Ayakta da arpa turadi. Assalomu alaykum hocam. Arpa qancha? 24. Qancha tonna var? 7 tonna var. Dağ var mı? Köp alğanga qanchadan beresiz, düşesizmi? 23. 50 tiyinle düşesiz. 23 so'm 50 tiyin deydi. Tak, tuz qancha ekan tuz? Tuz 8 so'm. 7 so'm 8 so'm. Nomer beriniz anda. 755 0755 09 09 99 53. 99 53. Arpa. Dağı var deydi. Mına dostlar. Cem çöp şunday bugün sen az. Endi koy bazar jağa kirебиз. Uy muzol. Çekeden tartып көргөзөбүз достор. Sizler video жақса лайк басыңыздар. Жақпаса дизлайк басыңыздар. Мына. Ар жақ мынайдан башталган кой базар. Көрүшкөнчө.